Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Aktuelno. Ja sam Dejana, a naš današnji gost je Goran Rodić, projekt menadžer Razvojne agencije grada Prijedora, Preda. Dobar dan Gorane i dobro nam došao. Dobar dan vama i vašim slušalcima. Upravljanje projektima je jedna od ključnih oblasti djelovanja Razvojne agencije Preda. Samostalno kao i u saradnji sa domaćim i inostranim partnerima, Preda priprema i realizuje projekte u skladu sa principima održivog razvoja, težeći uravnoteženom pristupu oblastima ekonomskog i društvenog razvoja, kao i zaštiti životne sredine. Recite nam šta je trenutno aktuelno u agenciji Preda, na koje oblasti ste trenutno fokusirani? Pa ovako, aktualno to da imamo, ali kažem, trenutno prilično veliki broj projekata u implementaciji, što je opet rezultat nekih aktivnosti iz prethodnog perioda, tokom 2022. i 2023. godine. Pokušao sam da iskoristimo prilike za kandidovanje projekata na nekoliko otvorenih poziva, naročito predpristupnih fondova, odnosno predpristupnog instrumenta IPA, gdje su dominirali uglavnom projekti koji nose naziv Interreg, dakle projekt transnacionalne saradnje, gdje mi kao država imamo mogućnost pristupanju Dunavskom programu, programu Mediterana i programu Adrion. Dakle, to neka su tri područja, znači, kojima mi pripadamo, znači, teritorijalno i u okviru kojih možemo da pokušamo da pravimo neke transnacionalne mreže, odnosno transnacionalna partnerstva. Tako da smo kao rezultat toga i uz neke lokalne pozive koji su bili isključivo samo za korisnike iz naše zemlje, smo došli u suštini u neku situaciju da trenutno praktično imamo 9 projekata u implementaciji, odnosno 10 projekata ako računamo i neke projekte koji se finansiraju od strane grada Prijedora. Tako da je prilično intenzivno, prilično je aktivno, dosta se aktivnosti realizuje po različitim osnovama. A ovo što ste spomenuli, u suštini, taj fokus je zadržan, ta struktura je vezana, znači, za ekonomski razvoj, za društveni razvoj i na kraju za zaštitu životne sredine. Tako da prilično je intenzivno, to naravno da ću moći danas da vam predstavim dio toga i da zainteresujemo možda i neke korisnike koji su zainteresovani da se pojave kao korisnici tih projekata. Vaše projekte možemo nekako i tematski podijeliti, pa evo krenut ćemo od projekata podrške konkurentnosti sektoru drvoprerade i industrije namještaja. Šta je aktuelno u toj oblasti? Pa evo, nekako mi smo dosta dobro kapacitirani u toj oblasti i zahvaljujući tom, da kažem, našoj inicijativi i postojanju klastera drvoprerade koji već duže vremena postoji u našem gradu, odnosno u regiji. Tako da, kao rezultat toga, smo prilično konkurentni na tim pozivima koji se tiču podrške malim i srednjim preduzećima, tako da je taj sektor prilično konkurentan baš zbog toga. Imamo 3 projekta koja su posvećena toj oblasti. Nekako zajednička karakteristika za sva 3 projekta je to da su fokusirana na proces digitalne transformacije. Znači, digitalna transformacija je nešto sad što je, ajde kažem, jako percipira se kao ključan trend generalno u ekonomiji i za konkurentnost malih i srednjih preduzeća, pa tako i u drvopreradi. I znači, praktično mi kroz te projekte pokušavamo da tu oblast približimo i da ojačamo kapacitete naše industrije, znači drvne industrije, industrije namještaja, da što je više moguće, a za svrhu njihove konkurentnosti, koriste što više digitalnih alata u njihovom svakodnevnom poslovanju. 3 projekta su konkretno digitalna transformacija sektora drvoprerade, REPRO-D, projekat koji je, da kažem, u nekoj svojoj završnoj fazi, on je praktično se završava. Zatim projekat Drvo 4.0, odnosno model transformacije drvne industrije Dunavskog regiona ka industriji 4.0, koji se finansira sredstvima Interreg Dunavskog transnacionalnog programa. I projekat FULAR, ja koristim ove skraćenice, koji je skraćenica za projekat razvoja cirkularne ekonomije u industriji namještaja i koji se finansira iz Interreg programa Adrion i koji u suštini, ajde da kažem, krenu implementaciju tek u početnoj fazi implementacije. Dakle, od 1. septembra je praktično u implementaciji. Rekao bih par riječi o projektu REPRO-D koji se finansirao sredstvima
programa EU for Digital i uz podršku njemačke organizacije GIZ, znači Njemačka organizacija za podršku međunarodnom razvoju. Projekat je, da kažem, u nekoj svojoj završnoj fazi i imamo neke konkretne rezultate koje smo iz njega izvukli. Bio je jako fokusiran, znači, na individualne potrebe individualnih kompanija u oblasti drvoprerade i drago mi je da smo mi kroz projekat uspjeli, dakle, u prethodnih 12 mjeseci da podržimo preduzeća u izradi njihovih individualnih mapa puta u procesu digitalne transformacije. Dakle, osam preduzeća je izradilo svoj strateški dokument za proces digitalne transformacije njihovog individualnog preduzeća. Zatim smo radili analizu digitalne zrelosti generalnog sektora drvoprerade na području grada, i na području regije Prijedor, a posebno je važno to što smo uspjeli da kroz pilot projekte u 5 preduzeća realizujemo konkretne projekte digitalne transformacije. U te projekte je uloženo negdje oko 100.000 maraka. Radi se, dakle, o 5 lokalnih preduzeća u kojima smo uspjeli da implementiramo digitalne alate u njihov svakodnevni rad. Znači, bilo da se radi o određenim softverima koji se, recimo, koriste za dizajniranje namještaja, pa zatim, recimo, u oblasti primarne drvoprerade softverima i uređajima koji se koriste za vođenje evidencije zaliha, pa do takozvanih ERP softvera, dakle softvera za upravljanje kompletnim, da kažem, poslovnim procesima u okviru firme, odnosno modulima ERP-ova koji su primijenjeni u preduzećima. Dakle, preduzeća su praktično kao rezultat tog projekta dobili jako interesantne alate, softvere, koji sada počinju da koriste u svom svakodnevnom poslovanju, što im na neki način iskraćuje procese donošenja odluka i praktično na takav način i utiče na povećanje produktivnosti, samim tim i konkurentnosti na tržištu. Koliko su inače generalno lokalni drvoprerađivači svjesni važnosti te digitalizacije? Pa ta važnost digitalizacije je, da kažem, u porastu. Dakle, suštinski bilo pod, da kažem, pod naletom svakodnevnih obaveza i izazova u poslovanju. Znači, primijeti se da jednostavno sve više se traži, znači, digitalno rješenje. Bilo da je ono vezano konkretno za plasman proizvoda, znači u početku je to bilo kroz famoznu online prodaju, kroz web shopove, što je, recimo, pogotovo u procesu korone na neki način posebno bilo naglašeno, ali sve više i kroz te neke, ajde kažem, više sofisticiranije alate koji se koriste u svakodnevnom poslovanju, pogotovo mislim na ove softvere za upravljanje resursima preduzeća, znači gdje suštinski sada preduzeća žele da, odnosno pogotovo menadžment preduzeća, želi da u što kraćem roku dobije relevantnu informaciju o nekom parametru koji je vezan za poslovanje. Dakle, o stanju zaliha, o stanju narudžbi, o različitim parametrima koji su im potrebni na nekom svakodnevnom nivou. Evo sad bih da se prebacimo na drugu oblast, a to su raditi projekte u zaštite životne sredine, odnosno klimatske neutralnosti. Koji su tu projekti trenutno? Iz te oblasti konkretno imamo 2 projekta. Projekat izgradnje zelenih i klimatski neutralnih gradova, koji nosi skraćeni naziv Climaborough, i projekat Nudges, čiji je puni naziv Novi alati podrške vlastima na području Mediterana za podsticaj promjene ponašanja u pravcu klimatske neutralnosti. Dakle, taj pojam, kao što je digitalna transformacija u oblasti malih i srednjih preduzeća, tako i ovaj pojam klimatske neutralnosti je dobio na značaju i on je trenutno jedan od najzastupljenijih pravaca koji su vezani generalno za evropske programe. Mi imamo, eto, tu stvarno sreću da, recimo, projekat Climaborough koji sam pomenuo, on se financira i sredstvima evropskog programa Horizon Europe. Dakle, to je program za istraživanje i tehnološki razvoj Evropske unije, jedan od
ajde da kažem, najznačajnijih programa Evropske unije u tom smislu i nama je drago da recimo u tom konzorcijumu učestvujemo zajedno sa gradom Prijedorom, dakle agencija Preda, to je praktično zajedno sa gradom Prijedorom u implementaciji projekta i radimo na iznalaženju, odnosno identifikaciji rješenja koje doprinose klimatskoj neutralnosti, a koja su opet u nekoj odgovornosti lokalne uprave. Radimo sa 8 gradova koji su iskusni u toj oblasti, 8 evropskih gradova i gdje pokušavamo sad u ovoj uvodnoj fazi projekta koji traje 4 godine, pokušavamo da snimimo kakve alate, kakve pristupe ti vodeći gradovi u Evropskoj uniji koriste, da bismo mi u sljedećoj fazi projekta neke od tih alata za podršku klimatskoj neutralnosti mogli da primijenimo i kod nas. Mi u ovoj fazi smo u suštini, u ovoj fazi definišemo izazove i mi vidimo da dosta prostora i ono što želimo da radimo, da dosta prostora posvetimo upravljanju otpadom, dakle nekim pametnim rješenjima u upravljanju otpadom koji gotovo 100% uvijek podrazumijevaju taj proces reciklaže, odnosno proces selektivnog prikupljanja otpada, znači želimo da naš projekat bude fokusiran u tom smjeru, kao i energetska efikasnost, da podignemo svijest običnih građana, znači o važnosti sprovođenja mjera energetske efikasnosti i po mogućnosti što više korištenja sredstava iz obnovljivih izvora energije. Tako da su, da kažem, oba ova projekta su na tom fonu, dakle od konkretnih rješenja pa do nekih rješenja o nekim našim, da kažem, svakodnevnim ponašanjima, dakle taj pokušaj da recimo u toj reciklaži, odnosno tom selektivnom prikupljanju otpada, veoma važnu ulogu u tom procesu nosi svaki pojedinac. Suštinski, ta odgovornost na tom početnom selektovanom prikupljanju otpada je praktično na tom pojedincu, odnosno individualcu, i ukoliko mi dođemo do nekog nivoa da što veći broj ljudi se pridržava tih nekih principa u tom selektivnom prikupljanju otpada, tako ćemo i u suštini pokrenuti i mogućnost reciklaže, odnosno povećanja procenta reciklaže otpada generalno u našem području. Nadam se da ćemo kroz taj projekat moći utjecati na svijest naših sugrađana, jer ponekad je teško i ubaciti to smeće u kontejner, a kamoli da ga razvrstavamo, recikliramo ili šta već. Nadamo se dobrim rezultatima. Ono što je zanimljivo su projekti podrške razvoju ruralnih područja. U kom smislu se ide tu? Radi se o projektu Rural, dakle tu imamo jedan projekat koji je trenutno aktuelan. Rural je skraćenica, a puni naziv projekta je Izazovi depopulacije i inovativni pristupi u ruralnim područjima Dunavske regije. Dakle, kao što sam rekao, Interreg Dunavski regionalni program, projekat transnacionalne saradnje, projekat koji je fokusiran na taj izazov razvoja ruralnih sredina. Nismo samo mi, da kažem, zajednica koja, odnosno područje koje se susreće sa problema depopulacije ruralnih područja. Ti problemi su izraženi u cijeloj Dunavskoj regiji, dakle od zemalja najrazvijenijih u toj regiji, znači Njemačke, Austrije, Slovenije pa dole, znači do Bugarske i Rumunije koji su korisnici ovog programa. Sve te zemlje, područja koje su uključene u ovaj projekat se susreću sa tim problemom i nas je taj problem, odnosno izazov nas je okupio i suštinski kroz projekat će se pokušavati pronaći modaliteti rješenja za zaustavljanje tih trendova i za, ajde kažem, vraćanje intenziteta i dinamike života u ruralna područja. Dakle, praktično radit ćemo na kreiranju novih rješenja koja će se na kraju projekta ponuditi lokalnim upravama kao, da kažem, mjera, odnosno kao način na koji će se sa tim izazovom u nekom narednom periodu nositi lokalne uprave. Ono što je recimo interesantno za ovaj projekat, iskoristio bih priliku da kažem da je trenutno u okviru ovog projekta je objavljen javni poziv za mapiranje napuštenih objekata u ruralnim područjima. Radi se, naš primarni cilj, primarni fokus je na objektima koji su u javnom vlasništvu. Dakle, kroz ovaj proces mi ćemo prikupiti informacije o napuštenim objektima u ruralnim područjima, u javnom vlasništvu, ali je poziv sam po sebi ostavio mogućnost i privatnim licima, dakle,
da kažem, licima koji su vlasnici privatnih objekata, da iskoriste priliku i da prijave objekat sa kojim žele da pokušaju da ga iskoriste na nekakav način u narednom periodu, odnosno da taj objekat na neki način pokušaju staviti u funkciju. Znači, mi ćemo se prvenstveno baviti javnim objektima, ali koristimo priliku da dođemo do nekih podataka koji su vezani za objekte u privatnom vlasništvu i da vidimo šta je to što vlasnici tih objekata žele, šta preferiraju i kakve razvojne modele bi se mogli uključiti u narednom periodu, a da bi ti objekti bili stavljeni u funkciju. Evo, ostaćemo i dalje u ruralnom području. Ono što je značajno za žene koje žive u takvim područjima jeste projekat Zaposli se. Tako je, radi se o projektu koji nosi skraćenicu Zaposli se, a puni naziv projekta je Inicijativa za poboljšanje socijalno-ekonomske situacije žena iz ruralnih područja kroz set specifičnih intervencija. Radi se o projektu koji u svom fokusu ima žene koje žive u ruralnim područjima i gdje praktično kroz aktivnosti projekta mi nastojimo da poboljšamo njihovu zapošljivost i da posteknemo nekakvu, da kažem, društvenu jednakost. Cilj je da kroz aktivnosti koje budemo imali na tom projektu, koje trenutno provodimo, transformišemo živote žena iz ruralnih područja, kroz, da kažem, neki motivacioni pristup, kroz njihovo stimulisano okruženje koje će povesti, da kažem, više pažnje toj njihovoj zapošljivosti i njihovom aktiviranju u tom kontekstu tržišta rada. Tako da projekat je jako interesantan. On je trenutno, naravno, interesantan prvenstveno za žene iz ruralnih područja iz razloga što će cijeli set aktivnosti biti na raspolaganju njima. Mi smo sad u fazi kada prikupljamo informacije i kada radimo tu prvu fazu, kako je metodologijom predviđena faza dosezanja. Dakle, mi suštinski sada organizujemo sastanke, zajedno na tom projektu radimo sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske, ljudima iz filijale Biroa Prijedor i zajedno sa Centrom za socijalni rad. I mi praktično pokušavamo da što veći broj žena animiramo koji žive u ruralnim područjima da se uključe na tržište rada. Tako da očekujemo da će tu biti, imamo jako interesantne sadržaje za njih. Imamo mogućnost njihovog zapošljavanja kod poznatih poslodavaca uz obezbeđenje programa osposobljavanja. Radit ćemo program osposobljavanja u oblasti za zanimanje njegovatelj i za zanimanje kuvar. Dakle, radi se o zvanično priznatim programima osposobljavanja koje ćemo raditi zajedno sa našim srednjim školama. I imamo čak i opciju i podrške samozapošljavanju žena. Međutim, u ovom momentu je najvažnije što bih iskoristio priliku da pozovem da se što veći broj žena, odnosno da kažem žena iz ove ciljne grupe prijave bilo agenciji Preda ili Zavodu za zapošljavanje ili Centru za socijalni rad, da prijave svoj interes za učešće kako bi ih mogli imati u vidu za realizaciju ovih aktivnosti koji su nam sad u nekom narednom periodu ispred nas. Koji su još uslovi za učešće na tom projektu? Ima li nekih starosnih granica, iz kojih se sve gradova, da li samo ruralna područja grada Prijedora ili šire se mogu prijaviti na ovaj projekat? Što se tiče ovog projekta, imamo starosnu kategoriju koju ciljamo je od 15 do 64 godine, dakle žene iz ruralnih područja, i to ne samo grada Prijedora, nego i partnerskih opština, Novog Grada, Oštire Luke i Krupe na Uni. Ono što je isto bitno, ciljamo žene koje su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, ali nije to isključivi kriterij, dakle žene koje se ne nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, znači imaju mogućnost da se prijave i mi na ovaj način postičemo da to urade ukoliko imaju interes da se za to opredijele. I ko podržava ovaj projekat? Ovaj projekat, odnosno aktivnosti u okviru ovog projekta se realizuju u okviru jedne šire inicijative. To je projekat EU za zapošljavanje koji finansiraju Evropska unija sa 4 miliona eura i Kraljevina Švedska sa 1 milionom eura, a realizuje ga Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovini
i generalno ta inicijativa EU za zapošljavanje ima za cilj poboljšanje socioekonomske situacije i uslova života u BiH i usmjerena je na povećanje mogućnosti zapošljavanja različitih ciljnih grupa. U ovom našem slučaju radi se o ženama iz ruralnim područjima, ali osim te grupe ta inicijativa je fokusirana i na mlade, na osobe sa invaliditetom, Rome i dugoročno nezaposlene osobe. I podrška se realizuje kroz kombinovanje programa bespovratnih sredstava i tehničke pomoći. Evo, nemamo još mnogo vremena, ali ja bih da se osvrnem i na nove programe osposobljavanja koje financira grad Prijedora, koji će se izvoditi u coworking prostoru vaše agencije. Da, evo već nekih 4-5 godina imamo redovno finansiranje različitih programa, formalnih i neformalnih programa osposobljavanja od strane grada i takav je slučaj i sada. Do sada, prema nekim našim evidencijama, preko 60 različitih ciklusa obuka je organizovano za preko 750 naših sugrađana koji su prošli neku vrstu obuke, bilo da je ona formalna ili neformalna. Dakle, od obuka koje su usmjerene za zanimanja kao što su CNC operateri, CNC programeri, varioci, dakle neka zanimanja da kažem, koje su vezane za prerađivačku industriju, pa do zanimanja koje su vezane za kreativnu industriju i IT sektor. Mi sa tom inicijativom, odnosno sa tim projektom, programima nastavljamo. Evo, koristim isto priliku da kažem da ćemo do kraja godine objaviti poziv za 2 interesantne obuke. Jedna obuka je opet na neki način vezana za drvopreradu i industriju namještaja. Imaćemo obuku za korištenje softvera Corpus. Radi se o specijalizovanom softveru koji se koristi za potrebe dizajniranja namještaja. I dakle, veoma brzo će biti objavljen javni poziv za lica koja su zainteresovana da pohađaju taj program koji bi trebao da ima fond od 50 časova i gdje planiramo da taj program bude realizovan u periodu, znači novembar-decembar i da kažem do kraja januara sljedeće godine. Ciljamo dakle ne samo na nezaposlena lica, nego ciljamo i na lica koja trenutno rade u tom sektoru, dakle evo apelujem na poslodavce, ukoliko žele da neki od svojih trenutno zaposlenih da kažemo ojačaju im kapacitete u oblasti dizajniranja namještaja, da ćemo imati opciju i nažalost ograničen broj mjesta za učešće na jednom ovakvom programu. I drugi program, jako interesantan, tiče se pomenute kreativne industrije, radit ćemo školu stripa. Jasno je da se radi o ciljnoj grupi, o mlađoj populaciji, dakle ciljnoj grupi mlađe kategorije naših sugrađana. Imat ćemo dakle interesantnu aktivnost, također je plan da se u jednom programu koji će imati 30 časova, da se praktično ta crtanje stripa i generalno ta vještina predstavi na jedan interesantan način i da se, da kažem, i takav sadržaj na takav način podrži razvoj kreativne industrije u našem gradu. Kao što smo rekli na početku ove priče, brojne oblasti pokrivate, brojne projekte trenutno imate, nešto smo uspjeli evo ispričati ovaj put, nemamo mnogo vremena. Gdje oni koji su zainteresovani mogu pronaći sve te informacije, imate li web sajt ili mogu doći u vaše prostorije, evo gdje ih možemo uputiti? Pa ovako, znači postoji web sajt Agencije Preda, postoji kontakt forma na web sajtu Agencije Preda, postoje naše stranice na društvenim mrežama, odnosno na društvenoj mreži Facebook. Mi svakodnevno primamo, dobijamo pitanje, upite od ljudi koji su zainteresovani za ovakve stvari. Taj svaki upit se evidentira, 10 situacija, recimo da imamo ljudi koji su zainteresovani za neke programe osposobljavanja, znači obavezno ih evidentiramo. Ako u tom momentu nemamo nešto interesantno za njih, javimo im kada bude interesantno. Tako da suštinski razna agencija, naravno i fizički, dakle u prostorijama možete svaki dan u toku radnog vremena od pola 8 do pola 4 da zatražite informaciju, tako da smo tu stvarno, da kažem, uvijek na raspolaganju. Hvala vam što ste bili danas naš gost. Sa nama je bio Goran Rodić, projekt menadžer razvojne agencije grada Prijedora Preda.